Joseph Muscat semma kif fil-budget ta' sena ilu l-gvern wiet li ser jestendi l-iskema spiżerja tal-għażla tiegħek meta suppost din il-lesta sa mill-2010. Wiet 450,000 euro biex jiftaħ aktar day centers għas-saħħa mentali iżda ma nfetħux aktar. Wiet li jibni dar tal-anzjani f'Birkirkara iżda l-proġett għadu lura. Wiet li jinfetħu night shelters ġodda iżda ma nfetħux iktar. Wiet li jonfoq iktar minn 100,000 euro biex jinfetħu żewġ ċentri ta' matul il-jum iżda infetaħ wieħed biss. Wiet li jkompli jibni l-Akkademja tal-Pulizija bi priorità u b'baġit ta' 600,000 euro iżda intefqu biss terz tal-ammont ivvotat. Wiet li jinvesti iktar minn 27 miljun euro biex jirranġa l-breakwater ta' Marsa Xlok u xogħlijiet fuq Deepwater Key, iżda minflok ġew investiti inqas minn 8% tas-somma. Wiet 2 miljun euro biex jitħarġu iktar minn 21,000 persuna bl-Employability Program. Madana kollu investi inqas minn nofs u gawdew biss 5,500 persuna. Wiet li investi 4 miljun euro fit Training Aid Program biex jibbenefikaw iktar minn 20,000 persuna. Ibbenefikaw inqas minn nofs. Wiet li l-Aġenzija Support tiftaħ servizz ġdid għal persuni b'diżabilità f'Pembroke iżda dan għadu ma seħħx. Wiet li ser jagħmel tindif tal-Widin Fawdex iżda dan ix-xogħol ma tkomplix. Wiet Language Lab biex isiru eżamijiet fil-kumpless Ninu Cremona Fawdex. Iżda mbagħad il-Gvern skopra li l-post m'għadux disponibbli. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li din hija l-medjokrità illi m'għadix aċċettabbli. Joseph Muscat saħaq li differenza bażika illi hemm bżonn tidħol hija li dak li jitħabbar matul il-budget jiġi implementat.